Pero vos estades de festa ou estades de carallada? Veña, a pista. A ver, Suso, veña, veña pa. Y siempre me recordará. Y viva España. La gente canta con ardor. Y viva España. La vida tiene otro sabor. España es la Viva el arte, sí señor. ¡Ole! Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y la costa del sol. La sardana y el fandango me emocionan, porque en su plaza hay vida y hay calor. España siempre ha sido y lo será, eterno paraíso sin igual. Por eso siempre escucharán. Siempre la recordarán. Y viva España. La gente canta con ardor. Viva España. La vida tiene otro sabor. España es... Venga que se acaba, arriba. La gente canta con ardor. Y viva España. La vida tiene otro sabor. España es la mejor. España es la mejor. Bueno, atención, non vos entedes que a ver, a mellor teña que retirar o premio. A ver, miembros del jurado, a portavoz de Bea, atención, parella, por unanimidade, O dos grifos. O dos grifos, no, Bueno, sí, ela sabe, veña. Archuco a súa esposa, por favor, aquí un aplauso para eles, que está retirado o premio. Entrégalle o premio vicepresidente don José Gómez. A ver, José, entrégalle aí a eles. Noraboa, parella. Sí, señor. Como si estuviéramos en la televisión. Sí, señor. Copiamos todo lo que vimos aquí. Bueno, gracias Osurano, gracias Varela, gracias Bea, gracias Manolo. Vamos agora a pedir dúas persoas novas que veñen aquí a competir. A ver, persoas de Camariñas que están fora de Camariñas. A ver, desde as Illas Canarias, Nadiuska, por favor, aquí o escenario, veña. Aquí temos un economista que está en Fuerteventura. E vamos coller tamén, a ver, a outra persoa que este fora. Que tal, ven por acá. A ver, outra persoa que este fora que poda competir con ela. A ver, Juan, dime que. A ver, vai mirando por aí, a ver, alguna persoa de Camariñas que este fora, a ver. Estou mirando por aí. Bueno, a Gemma, Tania. Pois a ver, unha delas, veña. A ver. Quen? A ver, Gemma, quen é Gemma? De que ven sendo, a ver. Ah, é filla do grifo, sí, home, sí, a filla, sí. Abre un aplauso para ela, veña. Está seleccionada, veña, que conste, vamos a ver. Vamos ahora a entregarlle a que gane, que lle entregamos un polo. Si non é da vosa talla, preguntades a Juan Esteban que vos lo cambie, A ver, un polo, vamos a facer 3 preguntas sobre Camariñas.
Vamos a ver, o xurado aquí vai ser Paco de Roque a Juan Bautista, vide para aquí. Eu fago as preguntas, a vos diredes se as respostas son ok ou non, vale? Vide para aquí. Paco a Juan Bautista, un aplauso para... A ver, sí. A ver, como se chamaba, vos sabedes que Juan Bautista era o panadeiro de Camariñas de Alido Corral, non? O Cantón de la Leña, que tiña unha panadería moi popular, moi querida, moi apreciada, que fundou seu pai. Como se chamaba o pai de Juan Bautista? Señor... A ver, a primeira que o diga. Señor... Empatados, eso non vale, Pero hai que vir aquí o micrófono, aquí. A ver, sí, fala, sí. Hai que vir o micrófono e dicirlo no micrófono, Non vale apuntar, non vale. Vamos a ver. A panadería estaba nun lugar onde eu viví moitos anos que lle chamamos o Corral, pero chámase de outra maneira legalmente. Como se chama o Corral? Cantón da Leña. Cantón de la Leña, sí señor. Bueno, 1-0 vai ganando na Diusca. Voy a pasar unha pregunta que o mellor Juan Bautista non sabe. Luís Danita Maiseu nacemos na mesma calle. Como se chama a calle donde nacemos Luís Danita Maiseu? Pío Pío. Pío Pío, sí señor. Eu nací na calle Pío Pío, na casa da miña abuela, sí señor. E a casa daquela daba pelín, a porta estaba pa calle Pío Pío. Pío Parra Valentín. Sí. Vamos a ver, por último, cando fixo o servicio militar antes da guerra e durante a guerra, o pai de Paco, o señor Marcial, fixo moita amistad con un madrileño que, vamos, conocía a dirección dele todo, e unha vez fui Paco a ver se diría. Como se chamaba o amigo de Madrid de Marcial, o pai de Paco? Vale soplar. Pío Parra Valentín. Calle Carreta número 7. Non vale, estamos 2-0, non vale. A ver, Chuco, vente a sentir unha pregunta que sepa tua filla que eu non sei, a ver. Vamos a ver. En Buría houve unha curandeira célebre en Camariñas. Non volveu a haber unha curandeira como aquela muller. E aquela muller sabía o que facía. Podes asegurar que eu conocina, estuve con ela, e era unha sabia no dela. Era da familia de Cándido. Pero como se chamaba ela? Señora Estrella, moi ben. 2-1. Mi madre querida. Correndo. Como se chama o diario digital que dirixe Diego Alonso? Camarillas.eu. Ganou na Diusca. O diario Camariñán é o outro. Na Diusca campeona. Veña, o Polo Parera, damos un aplauso. A ver, se non che cabe, cámbialo, metes outro. Bueno, aquí di Paco que dalle tamén outra ela, porque ela fixo o que pudo, a sobre todo da señora Estrella. Que? Espera, que ahora estes dous vamos cantar un paso doble. Sí. Dentro dun cachiño. Esperad aquí. Sí. Hai que comer o arroz primeiro. No, ese era o finado. Ese era o finado que foron buscalo e dixeronlle que eu veño a chamalo a pomar. E dixeronlle, dille que non vai pomar a mentres non como o arroz. Bueno, espera por aquí. Non te vayas a hablar. A ver, que nos queda por aí? 2 cinturóns e 2 gorras, non? Bueno, vamos a facer outro concurso de baile para que vos animedes. España todos xuntos. De jurado aí, vamos a ver. Vamos con un vals, por favor, para ellas a bailar, veña.